kan program clear tu te amasa in chibai vekule tuna hian Pi Catherine Laltanpuii Mizo nu chhuanawm komna hun kan nei don ani Pi Catherine Laltanpuii hi apasal Professor Luke Sankimale atule fatenen aizol tlangwama an khosameka eizon nalama chuan aizol college associate professor ni in Political Science head of department ani kumsang ni le som pakhat khan he na atang hian a pension ani zirnalama po michhuanawm takani MA Political Science hi Guwahati University atangin gold medalist ani tin M.Ed po nehu atangin first class a pass bokani Pi Catherine Laltanpuii hian March ni sompanga sangni le somni le pathum khan National Merit Certificate Ministry of Textile Government of India atangin adonchu Dr. R. Laltangliana Minister of Commerce and Industries chuan Sericulture Conference Hall ahlanani Pitanpuii hian he award don baka hian sarkar lai pui le state sarkar atangin award enge mozat adong nual boka heng loman adon zom te hi aphureng wang ni lovin pathian atanga malsom na adon liaw ani ati tuna Pi Catherine Laltanpuii komna ilo nei tong u Pitanpuii amasa in chibaile kun thatak mai min pia kan lom tak setani Hipo kalong khop mai hey national award ropui tak mai irondong rup maya ahlu in kan lompui tak set cheni he loman hi engtia donge inile idon chan khongai in min ta che ole kalome National Merit Certificate kadon hi Ministry of Textiles noya hand development Commissioner for Handloom New Delhi atanga dong kania he award thi puanta lama thiambik le sulsutu tetana pe kania he Development Commissioner for Handloom noya hian sarkarin loman asiam thina chu loman chu chithuma oma San Kabir Award le National Award le National Merit Certificate kadon tak hi National Merit Certificate ania hello man hi wanta thiam chungchuang te na pek ania kalong hi kalong ve khopasin ti chuan sang ni som ni khami sipui len ma khan kadil ve adil turin mintia ta chona in up tawang wanga ni kum sang ni som ni pani kum toblama khan Ministry atangin hey award dawngtu ra thani ni ati khamin ron silvea kalong khopa amai ro chu kha loman kadon thu min sil atang khan a certificate tak khachu kumin March ni sompanga khan Dr. R. Laltangliana Commerce and Industries Minister ne atangin kadong theita kalom khop mai akong pu athui le mai he award idon hian poisa aking tel vm keng tel ve cheng sing sari le sanga lai keng tel ve alomom khopasin ani takchu award dong tur hian dil na thelu te ngayem ngai te reng mai he award thi Mizo hian kan dong ve ngai lova kum somthum liam ta sangkhat zakwa somkwa kuma khan Mizo din pui satwan ram panta khan alo dong to kan handloom te hi anal antia enga tinge Development Commissioner noya handloom hian Mizo te hian award thi dil na chang in shiat velo hetianga indil lo chuan India sarkar lai pui Ministry of Textiles Mayor Shiat in the Don Lova Mizo handloom hi anal si adir vero minti fova amai ro chu Weaver Service Center te alo nu khan kum sang ni som panga atang khan Weaver Service Center he Development Commissioner handloom noi han hon aron lita chu da thok tu da chuan dir vero mintia
ติจวนดีลน่ารอนลาละอันที่ก็ดีลเวตาดีลน่าจูเฮาตะเกก็เรียนไอ้ตะกินอะไรเฮาตะกะกันหันดีลจังนะกันหันฟิลปะอะไรกิมโลติเดทะเลเราอันที่อันเฮาตัวป้าเนี่ยนะพี่จวนดีลอัติราคาเนี่ยก็ติงให้ติขบว่าเฮาตักตัวให้มันเสร็จแล้วก็ติเฮียละเฮาตักเวคบมาสุดที่งดีลนะเฮาตักอันนี้วางสู้เนี่ยมีเจ้าพ่นกันเราดีลไงเรานะฉันก็ติไม่อันนี้ตักชูด็อกิเมนต์ทิลเตลตัวเตค่ะอัตมวิอาวินารินออกมาชูตักชูลมดีขัดยังดีลไม่แอปพลิเคชันเทลัวอย่างเงี้ยมาทนะดีลไม่ที่ตัวละคันกันหันง่ายก็สวยตัวอังคารด็อกิเมนต์สิสมนี่แหละปังรินทากตักเทลัวง่ายชูโพชู Ministry of Textile India สร์การไล่ปุยดีลนั่นไม่อุจูกันหันฟอร์มกันหันฟิลอัพตามโมตาคันsupport ตัว documents ข้างง่ายเสียตา documents ล่ะค่ะอันเราดูตุยมาสีลเต signature แต่ค่ะทับตัวข้าเนี่ยค่ะ documents กันเทลูค่ะสุดท้ายส่วน Agriculture Department อาจังเตปกันเองมาซัดค่ะsupporting documents ค่ะจูก็เทลูตาสุดท้ายส่วน documents ขัดยังเรื่องลักขัดสมนิปรุกก็เทลูตันนี่จูเฮาตักเวตักกันนี่เฮาตักเล่ไม่ตักติจวนอันโลเอ็นดิกตาsample เทลูเตปง่ายง่ายนรินออกมาsample ง่ายอีเทลูเชียดเทียนsample เทลูง่ายแต่เรื่องฉันจุขมีเรื่องอดคันนี่ละว่า handloom ปวนตา handloom weaving ปวนตาเทียมกันนี่ข้างไงตินกับ sample โปะค่ะสุดที่ไม่อันนี้ละว่าเนี่ยก็เรียกว่าอติระจังอินมิโซปวนเสียฮีกันน้ำตาลลุยนมวยบกตินน้ำดังเห็นมวยอันติเทไม่sample เทรัวตามส่วนมิโซปวนเสียฮีก็เรียกว่าคันหัลชิมตาไม่เราสมอบ่อยครั้งนะจูตัวนั้นอีปวนเส้นลายค่ะอะคริลิกกันที่มิโซเรามาตัวลายส่วนกันติลาร์เบอร์นี่ที่อย่างลายอีปวนเส้นลายอันเดียค่ะพลังนี่เรากับปวนเส้นลายพออะคริลิกเวกันนี่เทลูพลังนี่เราจู่วางส่วน natural fiber ปัทยานเสียมง่ายที่ดังลำเนี้ยเราเอ็นเทอร์นัน natural fiber สมอ silk เต cotton เตอูลแต่เห็น natural fiber อันที่ตาอีปวนสินเตกับปวนสินอังเตเทลูพลันนี่เราตานี่สู้วังจวนสิลุกที่กันเราตาเวบกเสียสิลุกปวนใจง่ายยันsample จูเทลูที่ละก็ตีนี่มาเสละขา sample ไหมค่ะเรานี่เราว่าขา sample กันเทลูให้กับ sample เทลูช่วยหลอมให้นี่sample เทลูจูหม้อ silk ปวนสีsilk หลังอันนี้หม้อmulberry silk กันนี่mulberry silk อันละให้เนี่ยกับ sample เทลูจูมวยเล่ตักไม่ให้มวยเวคบไม่ให้ช่วงลำเตียนละกันทุบเวกับปอร์ปักฮัดมาแล้วเราว่าเราเอ็นดิกตัวที่ปวนตาเทียมเกี่ยงเตียง handloom weaving มี expert กันให้อินเดียรามาลมันมุตลาคันดิตีนัตัวรันเดียฟังคันกับปวนสีกับเทลูดอันนี้mulberry silk ก็สวยตรงคัน silk จะช่างmulberry silk จังเสียมันนี่ติจวนกันหันเทลูตา sample ข้าให้จุกันทนแต่ไม่ที่ไม่เอาซองอินข้าเจ้าข้านี่ละว่าข้าปวนข้ามีตาซากับตาเทียมเนี่ยเราจะพกเราทนไม่เทีย award national certificate award ดงไม่อุตุส่วนก็ตาเทียมไงนี่ที่เอ็นเตอร์นานคันวิดีโอคลิปข้างไงตานี่วิดีโอข้าเทลูไงตาอันบ่อยทักเตสินิโมปวนบานไล่จังอินกันปวนบางไล่เตกันหลุมไล่เตทีนกันหันบางตาอัดจัดตลอดมาอัดจัดข้าก็ต้องเทียมไงเอ็มตีเด็กข้าอัดจัดเด็กกับจะมาจู่ไม่ยันเดี๋ยวเราว่าโมให้ป้านกันที่อังเตะแต่คันให้มีอะไรหลุมนะแต่คันกันหันหลุมเพราะตา
จนกันหันบางตากันหันตาจันตาอิเสียให้มิโซนักกันชวนปวนใจฮิเลนบ้วงชัวมันนี่ตาขันน่ะจอยสมปฏิตานี่ข้ามีอาเจทันนัตัวขันน่ะจอยขันกันหันทั้งกันทั้งแต่ก็อาเจทันบ้ากับขันอาศัยนัตัวง่ายเลยตาตินจูไม่บ้ากับเฮติลายไม่เฮติลายอะไรเลนบ้วงชัวกี่เกี่ยวดีแต่ขัดยังข้าลงง่ายเลยตานี่ขัดยังส่งกันก็ข่อยไล่ค่ะกระเทียมไงนี่เฮปอนใจตาให้กระเทียมไงนี่ที่อันเดียนานแห่งอาศัยไล่เตะอัปเลนก็ตาไล่ส่งแต่ทินเฮ้อัตลังเฮอามามฮิโมเฮ้ national award ดงไม่อุตุรส่วนอัตลังที่กันติมามแต่มาเฮ้ปอนตาเทียมอันเดียนนั่นจะเฮติไล่กลางมามฮิเนี่ยมั้งอ๋อจุดยังส่งอุลุกที่มินก็จุดเจ็บไล่แต่จู่ทินกันปอนตาเฮติยาเกียเฮติยาเดียตาอย่างไรมั่งให้ที่ฮันสัตว์เลยขัดขันขอพี่ขันกัลตั้งชื่อนักข้างไล่ส่งแต่ค่ะถ้าให้ไว้ลีไว้งาละตัวเรนกันก็แล้วดีไว้ตั้งตักข้ากันหนาจุดที่ส่วนวิดีโอค่ะกันเทลุตาข้ากันแล้วดูตกลงนี่ซุaward กันหลักโดนส่วนกันตีกุตตาให้กงวันที่กระเทียมมันลอยลุ่มสุดท้ายจนเศร้าสบัวละกันน่าวแต่ปวนบัวขันก็สุดท้ายเฮปวนใส่กระตาบ้ากันลอยลุ่มมาแต่พวกกระตาเทียมมันนี่เฮตียตาไม่นี่เราขันเพลนนี่เราขันก็เจ็บเทียมมันนี่ที่ขันปังปาร์เซนตีร์ไลท์ให้กันสุดเตลันนี่โซ่ใครสู้ไม่สู้ลันนี่เราว่าโมวิดีโอขันเทลุดไม่ขันนี่เราว่าด็อกิเมนต์ส่งเนี่ยคิดว่า Weaver Service Center แค่call อันนี้ฮันลุง call ปวนอินบางลายออกมาข้าตาปวนอินบางลายข้า call พวกฮันกันละตาเทียมเซลนี่เอ็นตีนะคะนานขันก็วิดีโอที่พวกกี่มากันแล้วเนี่ยลงไม่เทตีเอ็นตีนานทิ้งข้ากับปวนตาลายข้าทะลักเหลี่ยมปุยข้าปลีเทลูเตลังไงนี่กับทะลักกับเมลขันเอ็นเจียงดูเนี่ยโม่กับพาสปอร์ตทะลักเตลังกันจู่ไม่ขันนี่เราตาจวนคิดว่าอันมานี่โคละขัน Weaver Service Center อันโคละขันก็ตาไล่ขัน Officer โฮขันอันเอ็นดิกาจู่ไม่นี่เราก็เกี่ยให้เดียก็รับไล่แต่ไอ้ไม่เล่นติดเลยคิดว่า Sericulture แค่ Scientist Ministry of Textile หน่วยทอกDr. Laltanpuii Chawimawina อันนี้พวกค่ะ Ministry of Textile หน่วยทอกอันนี้avangaกับปวนตาเทียมเราเอ็นตัวขันอันเราซ้อมอันนี้เป็นมิน certified ครับสุดที่เขาเป็นกับ sample เขาอันเราดูอุลุกโมสุดที่อังเวลสู้เรานี่ตาเขาตักเวลตุกะรินไอที่นั่นเราเขาตักกันนี่จู่นังฮีอิตัยมาเลยไม่กติเองพวกนี้เส้นอีกริลรู้เราอมจู่ที่ขัน sample ค่ะอีทนตาอินทนตาอันเราเอ็นดิกะอีชาอันที่จน award ขันเป็นฮัลแต่ไม่เจติน่ะเอ็มนี่เราเวจู่ไม่อะไรนี่เราว่าโมข้ากับปวนตาเทียมินะอันเอ็นต้นตัวอันนี้avanga weaving techniques ค่ะให้ปวนตาเทียมตานจนตาดานจะสังเขามาให้มีฮิโมให้กระเทลุดง่ายตานี่อันเราเอ็นอันให้อันเราเอ็นดิกเทนตัวขัน weaving technique of silk ปวนใจ practiced by Srimati Laltanpuii ดีค่ะให้กันเทลุดตานี่ให้ตาเฮียนเองอังลูมง่ายกับมันโซลูม semi automatic picking device ที่กันติดตาอารีดที่ไม่ละให้มีอันเงี้ยนี่อันหนาจอยอันเงี้ยนี่อารีดอัดเทมบุเขามีอั space ไอ้การเตรีดค่ะ number เองสั่นเงี้ยทินอันหนาจอยค่ะ number เองสั่นเงี้ยติเตทินรีดค่ะ steel เงี้ยไนลอนกันมั่งติเตค่ะส่งค่ะเจียงลึกตุกขันมีเทียมเราเอ็นดิกตัวขันขากับ weaving technique ก็เสียงเลยเฮกับปวนใจตาฮีไอ้อินมิเลมติขโมอันเราเอ็นดิกตาจวนอันนี้จะทักไล่ตักจมอเฮตาเฮียนเฮปวนเจเฮียนอินสิขัดการดันเฮียน more ends เองสั่นเงี้ยติค่ะ microscope ขันอันเอ็นตานี่ends
zaru ko ipuan te kha chuan za po ka ring lo ipuan sin lai nga ta hian a bit lu tu ka ahar salu tu ka mo hetia ahar sadawang tak hian ania lo man la tur chuan sample ta na thon ka do ti chuan microscope in kan ena en zaru ti kha ti chuan a puan sei zong a hlai zong te a sei zong te chu mai ni lo wa selo ki a cha zong mo a dinier an tin thani he tiang hi chon count an ti ta puan cha zong hi a sho dan zong hi e chu dinier an ti da a dinier number te zong zong kha da fe ka ngai ta ni chu ta chuan enge extra wave tan te a puan a selo ni lo wa a ze na na la kan man a shui na na englang e kan man khang zong zong kha account a cha zong 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 te han sei vek khang ai ta ni a dik tak chuan puan ta le puan zuar tam tak hi chuan bazara kan valeya ta thiamin an ta meya khang neu neu kha kan hre phalo ni ti chuan a design ming kha len buang thuam le disul kan manga tin sakei zang zia chu hi ni amo he sakei zang zia hi man lai kan Mizo puan che an man chin ani hi tun lai a chuan sakei zang zia chu ti hian kan tia man lai a chuan he tiang thei puan che a he tiang hian sakei zang zia hi mo he hian manga chu wang chuan a original the ang ber khan sakei zang zia kan siam ani a kan sei ve duan ni chu ma hei min lo kom boka hei sakei zang zia chu zum mai a mo hei puan a po om tho kha zum mai a ma se puan che a chuan man lai chuan he tiang hian uluk devin mo zoom top lo tiang khan an chei da w an dewa chu tiang chuan khamia kha uluk dewa he tiang a kan han ziak kha ki ma in ka thiam lo zirna ka nei lo industry sami thiam in min zia pui ta top ta ni chu ti chuan he ka zia ka tang hian he pon che hian lo en di ti chuan har sa ve ang reng maya kal khang chu ngai thak anua matin ke ni tan pe chan shia thiam te po kha har lek lek zo ka ni kha tin mo en le ka sei le du chu di hian puan che hi kan the lut ta mai khan ni lo mo puan che chan chin kha zia ngai le ta ni chu English le Hindi in ani mo ke ya sap tong thiam khan a dai lo mo kan zia dan tur kha chu he puan che kan the lu me o kha kan nam Mizo nam tan khan a hlu a history kha zia kha ngai ta ni puan che history kha alo originate dan khamo ti mai la sap tong kan mang lo thei lo wa eng tia lo om nge vo in ni thengin tun ma in kut ni wang kha kan pi le pu te nan lo mang ti zong zong le tuna kan man dan ke ni pon in nei ni te Christmas te le ni poimo te puan che kan veng thin ti zong zong kha thiam de wa sap tong le English le Hindi zia khang ai ta ni dik tak chuan hei lecturer te so khan ni ve no na te sap tong thiam khan a dai lo ka handloom thiam da po khan a dai lo handloom vocabulary te angai ve deu mi te re mai chuan mo kan stoi mai nga pivari varte hei sang bana college thok doctor vari mo hei hi min thil ka tia min pui chin reng hi ni ta ka vakal to pan ni na hei puan chei chan chin hi min zia pui ro ka tia a chan chu pivari chu mo handloom a hian PhD a puwa doctorate degree muwa alo thiam renga apui da in sap tong chuang kan ziak ve ta mai amo ama ro chu Hindi a zia khangai le ta ni a sap tong kha chu lo ti thei tam ve mai ila ma se Hindi a ziak tur khan mo Aizol college ka thola in Hindi hi kan ne ya Hindi subject chu wang chuan lecturer ka thopui associate professor te kha Hindi in min zia pui ro ka tia ni English ka pe a te reng mai an tia lo hu por ro khome ma se ni novel khan handloom he tiang nga ministry be wa culture bukan chei chan chin hi kan puan ta thiam dan le an Hindi thiamin a dai lo an lo ti le ta azia tir tur zong mai ro zia pui tur an ti le ta van nei thak da win sericulture central silk board tho khan
min ja pui takin English in ka soinin Hindi in tikhan kan pui tlin ve shamasin khang te ka boi thang devani mo pon mai kha I pon sin la yang te mai la nal deu te kha thelun ngotila a chan chin han jak don ni la ke ni loman mudur chan ke ni kan Mizo culture khan poi mo na ani lo senior thang chwa senior pheng phele te ma senior bit te mo lo ni maya ma se pon te han thelu kha cho asula lam atam ve in tin alom ve zia po kha anwam ve tho kan han pui tin ve ta kha chan chu tiang vel chuan he a boi kha ve khop mai tin ata hun chung rei zong te kha soyanga ya kar ni kan ti ta top ta hun chung kha chu tiang vel chu ani idil na sample hi voi khatan endika an tlangal mai che emni voi khat endik love a chan chu ka dil na sample ba ka document zong te po han check thawan yang soi mangin stage thuma kal tlang voi thuman endik a chan chu heta zonal level selection committee akal thlang phota chu ta chuan headquarters level selection committee akal tlang le a to pa chuan central level selection committee akal le chu ta chuan stage pathum akal tlang nuwa chuan pathian zara heloman hi dawngtu ra thlan kalo ni ve ta ani chu endik na po an ulukle mai mo an ulukle anti he award idon chungchanga hian lom thu han soidu na te ineyem nei te renge heloman hi phu ka in tilawa mo ka dil po in an lo du uluk sia ki ni veang mai te hi chuanin hetiang loman sang lutuk uluk tak an thana hian lak ka in ring lawani tin khati chen sang ni somni kan dil kha sang ni somni pania min ron shil chawa hey result hi kan va she har ve ka ti thina a pandemic wangin an tlai lom te an ti ama se ka dong don lovani hi ka ti a sang ni somni pani November thla khanin ka hria ta khan Weaver Service Center atangin hey ithil dil khai I mu thani ni antita kalom khopa ahmas sabirin pathian chunga kalom pathian akhongai mal som na ka don liaw ani mishing ti nin ka shelo ke adik tak chuan ka zir thiam na po kha nei lawa college kum samthum chuang ka tho nu a hetiang lom man ropui lutuk hi chu dawngtu ra kha in ngai lawa pathian hne na ma sabirin lom thu ka soyatin ka pasal le ka faten hetiang dilna thelu te kha aboi thak na wang khan ka pasal le ka faten satakin min boi pui an chunga po ka loma tin atira tanga dilna chang min shil tu Weaver Service Center dilna zong te po min boi pui tu min thon thak sak tu central min thon thak sak tu te Weaver Service Center a thok tu te le an ho tu pa Mr. Pankaj Sharma chunga lom thu ka soya loman ka dong ani ti po hi ama in min ron shila Ministry of Textiles atanga ali zong khamiron thon ngala Pankaj Sharma chunga hian ka lom em ani tin ni china ka soilan Mizo scientist Dr. Laltanpuii Chawimawina khan kha ka ta lai te po min endik kati kha Ministry of Textiles noya thok ania sericulture scientist ani chungin khatiang ang dil na uluk taka than thelu vel zong kha ani hian min boi pui na sa Dr. Laltanpuii chunga hian kalom em a chu mai la ni lova industries director in min recommend lo chuan he dil na hi thon thei ni lawa dil na thatak min siam saka min recommend a chu mai ni lawa a thok ten he pon ta chungchang a hian he thila mai ni lo industries department hian min buai pui em thina min du saka an chunga lom thu ka soya tin abik takin kha weaving techniques min zia pui tu pusilal chandama
joint director tu na phei chon pension ta kha khan na sa takin le khabu te chiara ti khan khatiang dil na khan la boy pui ngai big lova boy thak tak ani ti ka sei kha khata khan pusilal chan dam khan min lo boy pui em atin a thok dang te poin min boy pui an chunga kaloma tin ni china ka sei to puan chei chan chin English ata dan zong te a history atanga ziak min boy pui tu doctor var te sang bana college associate professor ni mek chunga hian kalom em boka tin sericulture department hi hey plantation te kalo ne ya silk te kalo ta nen ka chunga hian an tha em renga ti chuan ka puan chei ka sample hi silk puan chei ta thiam awanga lom man la ka ni ang khan lom man hi ka dong don ti kan sil khan an lom em an department ma tur nian ngaya ti chuan an department in min boy puin hei hi chu ke mani in kan lom sakang che an tia sericulture conference hall a March ni som panga chuan hlan nakha kan nei ta ani ta hian sericulture department alian ber tanga ate ber thlengin lom thu ka soya he ka award hlan na hian sarkar angin sericulture malak na in somna po sericulture secretary in asiam nga tasin van nei de ukani lom de wani tin chu mai ba ka lom em na chu he ka award min hlan tur hian handloom lama kan ho tu Dr. R. Laltanpuii ni thei se ti in kan han sila program anga thu te min sila ama ero chu a hun tai em an sei tamai la lung leya online kan va sila ni hei award kha alo thleng tawa engte in hlan tur nge kan ti ani hian hetiang award ropui te chu ke mange in karon hla nanga ti kan lom em a hun che takara ma se thu that tak ron sen hun rei tak min ron ompuya achunga hian Dr. R. Laltanpuii na chunga lom thu ka soya chu mai ran ni lowa ka award hlan hi ka hlut em na chan chu cabinet minister pahni in min wa pani sericulture minister engineer lalrin oman a hlan tu ni lo mai la kalo telang atia a uap na hnuaya thu that tak aron soya ani po a hun atait em he award hlan na zo po hian program poi mo takania chung zong po chu sherangin engineer lalrin oman he ka award lan na hian min ron uapa heng zong awang hen lom thu ka soya to in sericulture na thokte alian ber ranga ate ber thang hian ka award hlan na hi min boy puya an hol te antifaya pangparan khoya eitur min bua sai saka ka ti boy em aza po za thak ka ti zo ka ma se an ni hian an department thil angin silk puan chei ania an department ta alom ti khan ma min lo lak sakin min boy pui an chunga hian kalom tak zetani lom thu isoi na te hian lo ngai thave in lo thlir ve nge se tro lo ngai thave to ra ngai ango hei lom pui tu te po hi inga don hian kan se khopa lom pui tu hi ka nga khop maya an pa phe hi chuanin hei citation te hi idong hnem to ma ni hi atia mi pon hei award ten lo donga thil ro pui tak kan donga amai ro chu hetiang em alom pui tu nga hi mo ama sabberin MHEP laka hen kalom em MHEP hi Mizo rama an changkaya veng tina khotina mi te chan pui hi an thonia MHEP a hian ka thanem lo ni amai ro chu ka award hlan ni po khan MHEP an ho to no ber an president in
mi ron tel puya ti chuan main ni som ni khan an MACP headquarters a Laltanpuii na kan hlan du che an tia Laltanpuii na min hlana tin kan veng MACP te hian he lom man kalang mu lok hian zana o bi ho lo kalin hei Laltanpuii na kan pedon chen tia tong trai na nen hun kan manga hei hian hi min Laltanpuii na chu mo hei he mi moi tak citation moi tak hi min ron pe tong trai na te an neya hun lim om tak kan manga chu mai la ni lo mo kan veng MACP member ho ten enga tinge OB zo in lo kala MACP de hian kan venga hetiang lo mandong te zo Laltanpuii na i hlanang un te tun MACP de khan tun July ni ruk khan hola ropui takin min choi moin present chadeu mai min pelea president in min hlana kalom matin hey MACP headquarters runlum chanchin bua hian April tha khan zone chhuanawm tin ka chanchin kim tam chang takin an zia ka hei MACP in min choi moin min Laltanpuii na hi kalom ani ti kha kan soi do ni he runlum chanchin bu te kha i lo chiar ve to runlum kha i chanchin kha ka chiar ase Mizo nu chhuanawm ti khan ka chiar chuak vek nge a ka Laltanpuii tak zet che ni ka thli ko san atang hian mo Laltanpuii na hi ka dong na salutu ka kha DCHP coordination committee kha Mizoram pumpui ka thidra hwan hola seminar kan ne kan in ko khomani Mizoram pumpui tangin chu ta chuan kan pui thiam Father Joseph lalbiak thanga kan VG le kan Paris priest ni bok khan mi pui ma ka lom mandon kha apuanga ti chuan present min pe a present min pe po puan moi takania kan sin nga la tin pathian nia mas bana mas kan zo che a pui thiam an la chwa ma hian ta po khan Paris priest assistant Paris priest thar kan neya chumi lom nang deuh chuan ani kha alom thu le present kha a pe ni chu ta chuan a top mai don a mati a khan kan pui thiam Father Joseph lalbiak thanga chuan min ko chua ka biak in chunga hei kan ko sana tang hian national award dong kan neya Laltanpuii na kan hlana nge atia Laltanpuii na min hlana a fun mai khania ina chuan kan phel dang chuan khitilaya crucifix na deuh mai khi ka dong le bokani chu ti chuan Sunday school board a hian diocese Sunday school board a hian member kan ni a chung te po chuan mai ni som pathuma khan citation na tak Laltanpuii na board member ten min ron pe a tin mai ni som pathuma tho chuan kan ko san hemi kan cathedral mei chepol ho hian committee member somli chuang kan kalani chu ta chuan Laltanpuii na min hlana an han war khopa citation po lian deuh pakhat le te deuh pahnih min pe ni chu ta chuan ke po in ara kalo alom na te kalo tum venge te ka ti a hun lom tak kan manga ama ka sin Bethany Health Center si phira khian hetilai Paris mei se ho hian kan han tloa chu po chuan Laltanpuii na citation khamin lo hlan ani chu mole be sei mi alo amak khi ka tilu tu ka ti chuan Ferrando Integrated Women Development Center Peace Home dur tlang mi khi kan Paris hovin toila antia kita khian Peace Home a khian advisory board member te kan ve a chu mei ni som hi pali khania i paisa te Paris a tangin kan khon khoma le ei tur te ngeng mani kan pe in kan kala chu ta po chuan program tran ma khan sister khan hei Laltanpuii hi Laltanpuii na kan hlan don atia
citation nal deuh mai kha min han hlan le ni chu nia kan ko san hei hitilaya kan ko san kan bial SCC po hian lompui na kha ta kha kan tar khana kina chiang deuh jong hin tha te kan da lang kha kha min hlan le a tin han soizel ta kha chuan mo diocese catholic mei chepol day August ni som ni pasari hi ani atun lo khale mai ki khita khan mi Mizo aizol pumpui Catholic mei chia ho hi kan in mukhom dona cathedral a chumi a po chuan August ni som ni pasari kha Sunday ni awangin inrin ni ani som ni paruka diocese Catholic mei chepol day ani lom na chuan choi moina ka tong le don ni ome makasin avanga le lom ve ka dong don ti khamin sil le to amak khop mai tin chu mai ni lo mo mi mal le chung kwa ang thian tha te tang present tom tak ka dong bo ka sin amak lu tu ka e chen om kho venga tang te hen ka dong hen lu tu amak ka ti I pathian ro ke mani oi pathian hian min khong aya pathian ro pui nan heng zong zong hi ka dong ani ti e pathian ro pui na pathian ro pui na nang ma kal tlangin alangani pero rom khopasin tuna award don ba ka hian sarkar lai pui tangin le state sarkar tangin award dang idong ni in kan lo sia a toy fam kim deuh shatin istoi le thein Satia min ti ta ka chuan kum sang ni pali September ni som pasari dai tau khan Ministry of Textiles atang hian Woman Achiever Award in Sericulture dekha Delia Central Minister Santosh Kumar Gangara Makota tangin kadong ma se hi kan lo soi lar vak lem lawa hemi thong hi chu adil ni lawa ka deal mia lo South Sabual heta jangin kilometer somruk ania kan pate khwania ka pension tir khan sang ni som pakhata khan hei silk puan te kan ta ve sia silk siam na mun hi plantation hi nei ve ila ti kha ngai to na oma ti chuan sang ni som pakhata khan plantation muga mo kha I balai kha muga ni kha isol balai mo muga silk muga silk hei hi khovela silngan to berania khovela puan shimshima fabric shimshima to ber chu north east a chau hena chin theya sabuala khonge ka zubur ka tran te ang puan kan ta ve du si atin sang ni som pakhata plantation chu ka zo tran ve ta chu ta a food plan apangang eitor chu nau thak le bulania engma shemang lo khan ka zo tran ve top ta abu te ka chiar thina pangang kha kum nuwa khoi thei an tia ma se sang ni som pakhata bul kan tran kha imo bul kan tran chuan ei chu thil ka ti ve vek ve he chan beina ve deuh hi kania plantation po khamo fit som dona dana line thlapin hrui kan thunga mo scientist ten min ti puya ti khan bul kan tran ta ni sang ni som pakhata kan tran kha sang ni som pathuma chuan ram tha ngo kha kan thiat kha nia ram kan zule mo ram kan lei chop khan kan zute ta in sung hi chen tamai ni chu a thalu tu kha sericulture lam ho tu te khan Bangalore tang khan an ron kala avahan tha em ve an ti a tin sang ni som pathuma chuan panganga khoi the athinga pui king an ron ti ta ni ta chuan an han en khan pangang kha kan khoi ta a kan khoi alo hlo tling tak khop maya alo hlo tling khop mai ba ka khan pangang khoi min ron ti pui tu asama tanga local vai party top mai kha pa khanin sarkara ni sarkara khanin ka pi hei ikokun hi best quality kokun ani ti tani kha sericulture department khan Central Silk Board ta changa Bangalore ho tu te an local khan an ron en diktir ta hei hi chu thil makani alulutuk pitan pui hi national award dawngtu rin ron recommend ro on tia
ka hriat mea loin an ron recommend tira Bangalore Central Silk Board mi ten an request na avang khan helom man hi ka dong a hlu ve de vasin ki engma ni mangsi dong khan ka dong ve to pa dil ngai lovin mo in tho atangin an ron sia an pe top mei che a ropui hle mei a tin mo kha award ka dong kha kan soi lokanga national award tho ne chu minister utachangin ka dong ani chu union minister atangin union minister atangin aro pui khop mai kha tiang tur tin atira tang khan min lo shila Mizo in thuam fam kim nen khan ron in thuam ro in national dress nen an titani ti chuan kor chei ka ha a pon chei ka sena vakiria kha ken na chang kan lo shelawan ho tu pa phe chuan moi lo tiam min shela enga tinge vakiria khai ron ken lo min ti ni ti chuan nam in thuam tur khan kan kal ta eng pon ni se aizola min try to tur officer in min ron try a chuan Kolkata kan thok tha first class treatment engkim Delhi a po thenna tur min ngai to saka ma ro chu an thenna hotel tur a chuan Mizoram house a then ka du zo ke ka ti a rong thade win pe a ti chuan zinga award min hlan na tura khan state changa me chia chhuanawm serial chara mi chhuanawm thlan chwa kha kan ni a ti chuan zing dar saria min try khom ta hol nal lut tuk mai a khan police van na hnuaia uluk takin min award min pek che kha chu dar som pakhat be ven anin ka ria music nen ho tu local reng mei cha ka chan silk sari nal lut tuk kha an ron sin ve ka ti chuan ropui takin ka chu dong ve a nom om de wasen Pitanpui Mizoram state atang pu in award I dong bok ti ro pathian khoi na zara dong ve emale kumsang ni som pakwa November ni som ni pakwa khan Mizoram State Outstanding Entrepreneur Award 2019 kadonga minister home minister pulal cham lian hnenin atangin kadonga hei hi mi pathum hne pek ani a mei chedong om chun kani avaro pui ve mei chedong om chun han ni chu mi pathum hei po hi mo dir tu an tam lu tu ka mu ka ring lo top han ka lo dong ve sam ani chu ani le tun nai mai a hian Mizoram state atangin choimoina don inei tro pathian zara bok kumin mei ni som ni panga khan Agriculture Minister Engineer Lalrin Oma ne natangin Certificate of Appreciation for Best Silk Entrepreneur under NRTPS. NRTPS is North East Region Textile Promotion Scheme. Tiania hi Serikal Sarah hnathawh zong Mizoram mian an ko kho ma chu ta chuan he longman certificate appreciation hi kadong boka kalom khopasin kadon na chan nia ka hria chu silk puan hi tiati tak takata om chun ang kani atin an silk showroom an puan pholan khi enge maza thi chu ka puan ta na atanga ka tho chwa ve te anni nia hei puan ta chungchanga hian ilar khop maya ikut chuak te hi naldang dai ti a hloa engtiang in nge puan ta te hi ata shim te hi ilo thiam reng engtin nge ilo thiam puan ta shim hi kanau pan lai changin kanu in themle ma changin min zer te ra chuan dor pui sigula son kan kala craft angin kan zer tir tu pithan khu min systematic takin timeng athan dan te aze dan te engkim khamin zer te ra chuta chang chuan ka thiama college ka lai po khan puan te ka ta tin second hand te hi kan thia ta second hand ur te kan ta thena kan soilan du chu hei puan ta awangin ti hian ka pension nuwa po sumte ka la lo ta tin mi tam tak e zon nak ka siam sak ve ni hemi chungchanga kalom chu pathian chu ani ber maya adota chuan
handloom min zirtir to no pithan khumi to na han kum sam wa palian ne la damamo ni kuma khan November thla khan anne na handloom thu soi tolin ka sia citation ka siama anne na lom thu soi na le puan sei le pocket money tle ma zong ka va pe ve a fa te a lo ko khoma thing pui in ho na te le pathian ne na lom thu soi na kan ne a him ve khopasin iwa ti ropui ve o isir tir tu ichoi moi thiam ka ti tin mo kha tha ka ti zo ta ka ni ya pathian in min sha tir nang chu tin mo puan ka lo ta ve ta ka khan hetiang anga I lanaran ni lo natural fiber cotton le silk hi ta ka tu ma chu ba ka silk ka ta na chan hi kan ki ma ni Mizo ina kan thar chhuang nge a raw material kan pek thei nge hi nia silk hi department me sericulture me department me ki ma ni siam chwa thei ani awang hian boltan thain ka sia maro chu ki ma hi puan ta thiam zerna nei lo thiam lo ka ni atin silk chan chen pok re chuang lawa ta chuan survey en chin hi rolin ka sia imo khita barmarama te thailana chiang mai ka kalchak na em huna te ka kala chu ta chuan tribal puan ta ten tam ve a silk hi South India mun sang te le asama swal kuchi ko silk ming thang khonga te khan voi tam tak ka kalatin puan ta tur hian swal kuchi atang chuan vai nu pa in min ram ta saka chu khol dang lam tak mangin chu mi te po chu kum sari lai ka kola chu tiang chuan silk puan ta tur hian ma ka la ve na sa ka thei tok ka chwa ve zir thiam na nei si lo hian khai silk chuan lo lar tur ini chu tin central silk bo ta po khan college ka tholai khan leaf kala thakhat silk chungchang le puanta chungchang chu karan ga zir ve sen thakhat chung chuan zir chau don ani mo khai nang hi chu ti tak zetin iti zer maya zir tur ilaka tang hian atam hle in ka sia ipuan ta te hi I pho chuak ve tro pho chuak ve tun a hian dor pani kan neya khu kan in hnuai a khwan puan ta zor na dor sim le silk big zorna kan neya tin bazar phe ason B35 tin bazar phe ason dor puan ta pho chuan chu kan nei ve ni ani tak chu hei silk puan hi a hlua a ropui boka silk puan ta hian ilar em a kan sei nan le thina silk chanchin te hi Mizo te hian kan shetok lovem ka ti silk te chu achur du kan han ti thlar zena dikcha silk chi sang te hi a om ni te point ka lo she vea toy fam kim deuh shetin min shil then silk shim hi mo natural fiber zigaminia queen of fabrics queen of textile bishing in a puan kan siam chwa zong alal nu ni top mai ni chu ta chuan chili a oma china ka soi to a to ber chu muga ania hei muga puan kan ta ania hei muga ania tin silk zong a lar ber chu minan man na sat ber chu mulberry an tia khoi hinge mulberry hei apatung hei mulberry kan to ta chwa ten ni a hei mulberry silk atangin kan heng te hi kan ta chwa ani a tin hei ka puan chei po hi mulberry silk ani chu ta chuan mulberry silk hian a cho a pangang cho ber chu thing thei mu ani hei hi ok ta sar ania hei hi champhaya sa so thing lian pui ki a pangang cho chu ni tin Mizoram in tu na hian sericulture sarina malak antum na le asama te lar em chu
eri an tia hi eri ani a heng hi eri kan ta me ka tu na hian eri silk eri silk hi a stall ne na in matchin kan ta hi eri silk ania tin sericulture in tu na hian ma an lak na ani a hi eri ani boka hi po hi ai in matchin hi yang hian hi eri hi asama khu chuan alar em a asin te anwa ma cotton chu a ang deuh na chuan a food plant pangang cho chu muti ani thong mo pang bal te po e boka chu tiang chuan silk chili han soi thale ila muga to bera to na hian kha ipuan sin lai te ka puan sin lai te hi bazara kg a zanga somnga ania muga kha stall ba lai te kha chu kg a gauhatia nimin loka po kha zo ta sing ni sang riat ania du tok lei to pom lo tin muga to bera chuta mulberry kha alar ber kan ti a hei ser sur ser kan ti hinia khovela hian mulberry hi za ser zong zong la khoma za song kwa ang vel hinia tin eri ni sena ka soi kha to na se serical sarin ma an la tana Mizo rama asama te alar ema hei he delai mi hei hi ok tasar hi alar vak lo hei ok tasar ania ti chuan silk chu chili ama a chili hian ta thei ka do hei ma ka la tran me ka ni khaya van ngai nom ve o silk chang chin ka hriat voi khat na ania ngai thatu te poinan tangkai pui via bin be sei ila kha kan man tangkai ber silk a chon mulberry silk khaitia a to ber chu muga khaitia muga hi hei te heng te hi ni ta arong ukhi ni de plang pui zel nge a natural color vek kha ni ta mo an dai ngai lo golden thread an ti rang ka chakla an ti top chuan north east a chau a chen thei mak deu sen kan van ni hle me a ro pui ta kan ni chuan mo silk i malang na india khan silk hi hemi muga khai Mizo kha han soi le taila a chan chu plantation avanga ka plantation avanga national award lo dong ve to te ka ni awangin muga hi muga thing hi a that em na chon ton lai ya sikle sa in tha ka khovela kan thing te kan kita tui na te tlem kan tia a pui tling ma lu to ka to na ka huan chu hring tup ta ni tui hemi khovel na kan ve hi khami atan khan a that em awangin sang ni le som palia khan award ka don from khan prospect of muga culture in Mizoram tikha ka zia ka how to te pa ka semani Mizoram alo nei mi ta tan hian muga chin hi thil thata ka ne ka ti a sarkar le department ten ma an la anga chu wang chuan ki ma khan muga thing kha ka ching mai ni lawa a khwa mi te le a kho then om te kha ka shilatin nursery thain ka siama nei chu ti chuan mi kha ka fin chhuata mi tam takin eizon na tan nan an mangta a chu wangin khang an lo hriat khan ka huana tha mai ni lo khan midang te eizon na siam tu ni amin hriat awanga award kha dong ve ka nia tin thil pakhat chau ka soi du chu asam hian mo hetiang thil thai hi an bihu ni kho an festival a an hak tuar thin hi khovela thil wang ani awang khan asam ho hian midang an lo sil phalwak lawa an lo utak tur wang reilu tuka khovela north east a chau a chen thei ti kha an hriat po khan asamin an lo in uptlat ani chu tun hnai a hian khwa alo luma pangang te lo thi an duangin an ti thei ta lo ta a state then oma khan Mizoram te Nagaland te Manipur te Meghalaya te Tripura te kan lo ching tan ve ta chu wangin Mizoram tan chuan lo nei mi ta tan muga hi kan soi le thinanga thil thok thlai thok tak ning ka sia a thar chua ke ji a sing ni le sang ria lo ni ve hrim hrim kha chu
thil ti chi tak pho nin ka sia chu kan sei bel du ni e silk puan ta chungchang bi ka imalak na te shiat achak hle me a nia silk puan hi a lua a moya mi changkang a piang in an ngai sang a nam changkang a piang in chu wang chuan mun sang a hian silk hi engtin nge kan ti lar veang ti te ngai to in mun sang a ka kal ve a sei tong khan Thailand te Burma te South India te kan kal khan Mizo design nge ya puan ta hi ka chak ve ta a ti chuan tran kala a mun sang mi puan ta ka ena tang hian Mizo kan traditional design kan pi le pu atanga kan zia lo moi zia ka sia thian sir ka nge hian ta ve ila ti kha karil ro ma ti chuan ka ta tran ta a kan puan ta chho kha alo moi ma wang khan December ni kha sang ni som pakhata khan Aizal Klapa Silk Fashion Show Nasaber kan bua saita khati laya kan Chief Minister Pulal hnathawh la khan min man puin thu that taka soyatin Lucy Silo designer lar tak khan choreography khatianga fashion show bua saidan le music engtika play tur nge ti zong kha min ti puita aizola model nal zong hi kan khom ta ati chuan fashion show changkang takha kan hmang ta ni tin supermodel a khan kan ka thik nu nge kha than ani le nga la khamin nu khan supermodel hian thang to pon ka selo a in chuan ve khom mai tin chu mai ni lowa Miss Mizoram sang ni song pasaria an than tum po khan kha po khan mo khuta university a Mizoram University a khan an final zan khan Miss Mizoram kha than ani nge a Miss India polo tel hiala sin chumi zana po khan a final zana khan keima kuchuak kha model zong khan an haveka a in chuan ve khop mai a ropui thin mangi o khathil khani khoilaya mo ke point ka hmuwa I anin me khop me kor thleng khan silk puan silk vekani atro silk ni lo ta ka chuan silk kan ni lo silk kalan ni mya lo silk fashion show kan siam ma khan mo ipuan shim ka puan shim ka kuchuak ve shim kha ni chu India Sarkar magazine te po hian I chanchin hi an ziak ni in kan lo sia a ni pathian zar zer magazine tila journal ani ma zo kang chu Indian Silk antia Central Silk Board Ministry of Textile noya hian ka chanchin Woman Achiever Award in Sericulture ti ka don khan he ka chanchin te an han hriat khan Central Silk Board ta an officer te kha ka thlen na lo kalamin han ron interview ta khatamin interview khan hey heta magazine lar tak hemia hian ka chanchin hi phek li lai choin April June sang di song panga iswa chuan success story ti in taking muga to Mizoram Laltanpuii leads the change ti in phek li lai ka silk fashion show thalak te South Sabwala ka huan te le ka puan ta chi sang te khan pho chwa ka tin ka hlo tin na thu kha na satakin an ziak boka a in chuan ve khopasin chu mai ni lowa Central Silk Board noya hian journal dang Silk Mark Vogue antia chu January atanga March sang ni som pasaria khan Mountain Glimpses Mizoram Sericulture and Handloom ti in kador thate kapuan ta thate an chwa ve choya alom ve khopasin hetiang han chan hi changsang po he ti alom tak zatani chu he clear tu te hian kan entir vera nang ti ang silk is a ipuan ta models tena an in thuam na hi models ten nal mai ba ka ipuan hi a quality hi anal mel ka tia chiang theng mo chu
tin chu lo chu han soi lei la hei Ministry of Textiles and calendar an siama sang ni som pakwa kuma khan hei khi kapuanta sabuala kapuanta ka veng lai tele ka chanchin tlem hen zia kha Ministry calendar mewa chuang han ni te po hi in chhuanawm ve takhan dikalom tin hei MSMEs in the northeast ta hia po hian ka chanchin an zia ka akoma meu po hei ka chanchin hi akoma an tilanga hei heng te po hi hei puanta lai kha le achunga po hian ka chanchin MSMEs in Northeast India in Northeast India entrepreneurs ho rang inan malakna Mizoram a chuan hei hi Mizoram a chuan ki hi a chhun kan meng ka ria ta hian kan puanta lai te kan puanta lai kha te le kan silk puanta te hian an chwa ve choi a engma ni lo mai la along khop mai tin khami silk couture kan ti kha khata kan products kha hei hemi hi heti hian takani hei hi chu kan khami fashion show a kan ti lan kha an ti langa chu mai ba ka hei kan ina te tharon la in ti hian kan dora te kan fashion show thala ti hian an chu ani along ve khop mai a engma ni lo mai la pathian min choi moi na hi ropui tak zet ani hei da thadreng tla ka ni hi azawai hian ka lut ve khom mai tin meicher industries meicher antia industry meicher antia Mizoram sarkar po in hei an magazine April to June 2019 khan hei hi ka thalak te hi tilangin an officer de na an income da te po ta hian alang ve choi sin alawm lutuk ole pichan pui hei atop lam kan mai angai tamia akhamom lo le mai ti hun lu tak mai min pe a lom thu kan sil le te angche he kan income na lo ngai thatu te le lo thlir tu te le hetiang konga ma la ve du te tan thu cha du te ni hei vo ina hun thatak min ron pe in ke kar min ron kom hi kalom tak zeta ni thu cha du te chu nei ve te reng mai abul bera chuan heng zong ka ton na chan hi pathian khongai na phulo mal som na ka ti lo thei lawa pathian hian min khongai wang heng zong hi lom man zong te le mi lam puina zong te dong thei ka ni a ma han la tur hian har sat na to lo thei ani lawa tu pon har sat na kan to ka hemi chungchanga hi chuan har sat na kan to te hi tai matak le tumru taka kan kalpel ngain ka sia tin chu ba ga hetianga lo tling tur hi chuan tei rei pe angain ka sia a tin hetianga mani siam chua a sumdong te mayang entrepreneurship a hi chuan midang roi lo thei te kan ni lawa kan tho pui te kan hnuai thok te ti ve ve heng te ne na do theina le ngil nei na lan tir himal som na ni in ka sia chu wangin hetiang konga mala tur tan chuan tai ma te rei thei le ka soi to fu angin kan thei top te chu kan chwa ve thei ma se pathian mal som na hi kan dong em a pathian mal som na ka ti lo thei lawa chu wangin kan ril ro hian hla pakha thia lo lang trena olal pa mangai ropui chu a hau sakren rol lo sangtam takapeta keipo mal som na chu min pe ka ti a tin atop nan Jeremiah bung kwa chang som ni pali kha a chuanga piang in lalpa chu chuang ro se ti in an program ano ti to mai don en mi he mai chuanga piang in lalpa chu chuang ro se ti kha pichan pui
ina athudu ber ania amoi ka te le me ke po in ni e khati zong kha tun chumata na Pi Catherine Laltanpuii Mizo na chhuanawm silk lampanga silk puan ta a lalnu ni om takin ka sia kawmna hun kan nei chu ania min ngai thatu te le min thlir tu te zong zong chunga lom thu kan soye lom le tu ke lalpan mal som chero se nang po le